think in last few years, we can see that people from all over the India as well as world, they are coming up here, to see the natural beauty. So it is a good news that it's getting to know everywhere that this place is so beautiful, but it's also a matter of concern about the cleanliness. So it is very important for citizen, actually more for the citizen rather than the government. Government can just initiate a program, but it's on to us how we maintain it. Mengadai pahuk lang maulong, te basyong basa hadem pep, te ngialik belang ngilik tray ban pen kuit ki plastik isa surok. Ta shwa bingin mi na ye ngira laki chong kitar tray ngira lakanap ber plastik. Te ngikha di ki plastik. Ngi pen kuit ki ai cabo chaklia chasurok. Daslap dakriat kano ngihap ban bet namar bangila sim ka duti, la sim ya ka kamba kan bangin pen kuit bakan kuit ka sinong. Atap kan kuit ke surok kalentiat. Habayat habayang. Mat mangi hinis nong ru. Kalong kecaka ka blak jabok, blak palat, blak cur, palat ke plastik. Deng kuat kan pen kuit. Deng itre kalong kecaka ka bajrong. Na du jengking de pem. Ter kum tu sarum hadu deng pok. Deng atre sitom kan. Namar banga ngadai kentai beri khamtam ngalak temen. Kipak kan dang iki. Rukun thei talang orang ba tu mla siu kador teling dor barit ta itrei kum takin kat balai Teng bede habangi pen kuit hasurok don ki kali ki bayat ki ba pen herbet de don kali don bede ki ba perkhat ki ba dayo i ki ya cem ihap pikir bahag ni la dia na bentak ka yo ka lembub yo mensa mau membiang hasurok ba kapisa ka bakisiu lai bainong sungi barit ngasngau kuwa la kamsiam la chong bangasngau sarong ngasngau kemen bangayo ikene kakam bakan khuj bakan itnat kinwan kibrio kibenarum kibenanen kinian oi mangi khasi ngile khuj hayeng hendrei dangi lalik jenlek pat sabar ngila klet no ngibret no asurok ngibret no halentia ngim nangken ben burom na ladeh mentang idang khar sibit ngindawan phai la coba nginda ong kata pat deh kisela kipene kibret kiwan the da ka susong susok bak ngla le ye ngla betul khoi itu kata-kata Kadang jong ajan si singa tray ni ka kam na dendap arsnem ye gikon ya mo gikon dan sangun kan thai saungut chandang iwe I kpai shubla ka bayo bi ai bela ti kalong bakasnong ga khote barok khoi kin kilo tiket tu syukhalai nusim indi yo mga bitu arngun jonga banga tray ti kalong banga penkuit na do nang di national te kalong sedu stai jaka turis ti ka kam kalong ta na do mestiap rabajing lasdang adu sibin da khang snen ta ke puban ni pen ti ka kam kalong ta pe gi nyut kinyang I penkuit ni khan maka sengi namar balai long dawan turis isi em de mentau turis uyaro engi wang sop kelin wang mo kacing kuit sudah kacabayan kat bawan gibun bawan ki turis na cengai emu atip kat kan ni ka perempuan demo bun ba bawan tinggi bedangi so kalau mau berkiaro yang thank you ba kila yaro demo kasnong so rajongi kalau kasnong ka ba itanan di khamtam kan ni kasnong jongi ka perempuan musmai Kiksha, kiwa, ki umru, ki gabun, sanisha than so rajong ni. Lakom ru, kinong wan juga okai, ki buan bahasa ni, ki wan tuit bah kinong pitka, sanisha jaka jong ni. Ti ngakua tang gawi ka jing kuit kin, ba ki turis kin yarap lem kenyangi. Hang tay po perempuan ni ki buan ba kinong ba bam piknik, bam kana, bam ki wan lut, ki jai ben riu ki wan. Ti mangi manga bat idon iwe bat nganya pen kuit arngun. Kat bangi nginang pen kuit kiru kenyarap lem yang I bakin tap ikit kinyut kijabo ki pliang bam jai kin tap hagi dosbin ni hagi ki kho ki kriya bangila abu nreingin dala ong ru bun kim kam sngap ki priang lut kamadan madia ki bread ya ka klau ka betap rokot ti mangi don arnut I jenjar ngi hap lum ngi hap lang ki suba rokot ladangila bangin le kuit na duing hadu baru ngin samlien bangin le kuit tina kata kadau ka jaka kasih jongi kan long ka bakhuit